kimwe mu bintu bikomeye bihangayikisha cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi uyu munsi ni umubano Ubushinwa ufitanye n'umugabane wa Afurika. Inshuro nyinshi abategetsi b'ibihugu bumvikanye basaba abanyafurika guhagarika gukorana n'Abashinwa, bavuga bati nyabuna bari abantu barabeshya, dore barimo barabashora mu myenda kandi ubukungu bwanyu buzabigenderamo mu myaka igiye kuza. Ibi babivuga nk'ari abantu beza bakunze Afurika cyane ku buryo badashaka ko izagira ibibazo mu bihe bizaza. Nyamara ahubwo impamvu nyamukuru y'uko guhangayika kwabo ni uko Ubushinwa bugenda bufata umwanya ibyo bihugu byari bifite mu mibereho y'Abanyafurika. Amafaranga Ubushinwa bushora ku mugabane wa Afurika yari miliyoni 75 z'amadolari mu mwaka wa 2003, ariko byageze ejo bundi muri 2021 amaze kuba miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere kinini kirimo gukira cyane ku isi, mu gihe Afurika ari wo mugabane ufite ibihugu byinshi birimo gutera imbere. Ibi bishobora kuba ari byo byoroheje umuvuduko wo gutera imbere ku mubano hagati y'Ubushinwa ndetse na Afurika. Ibi byagize ingaruka ndetse n'umusaruro kuri Afurika, dore ko guteza imbere ibikorwa remezo, guhanga imirimo no kuzamuka k'ubukungu muri rusange birashobora gushyirwa ku rutonde rw'ibisubizo byavuye muri uyu mubano hagati ya Afurika ndetse n'Ubushinwa. Ubucuruzi n'ubwikorezi ku mugabane aho ibikorwa remezo byahoze bisa n'ibitabaho ni bimwe mu byungukiwe muri uyu mubano. Muri Afurika byagabanyije umubare w'abashomeri cyane cyane mu rubyiruko. Mu bihe bitambutse ibihugu 50 byose byo muri Afurika byohereje intumwa mu nama ihuza Ubushinwa n'umugabane wa Afurika, Forum on China Africa Cooperation (FOCAC). Abakuru b'ibihugu barirwa muri za 100 nibo bitabiriye inama, hari n'umunyamabanga mukuru wa Loni. Iruhande rwe hari umaze kwitabira inama nk'izi zose zabayeho Denis Sassou Nguesso. Hari kandi umuhererezi mu butegetsi bwa Afurika umunyasenegal Bassirou Diomaye Faye, nawe yari yitabiriye inama. Yanabiherewemo icyubahiro ahagarara ku murongo w'imbere iruhande rwa Perezida Xi Jinping ubwo bafataga ifoto y'urwibutso. Ku bihugu bya Afurika bidashaka kugira uruhande bifata mu mikoranire mpuzamahanga, Ubushinwa bugaragara nk'umufatanyabikorwa mwiza kuko ntawe bwinuba, baba abafatanyabikorwa b'Uburusiya cyangwa ibihugu biyobowe n'abayobozi b'ibikomerezwa bakunda cyane Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa ntabwo bwagora ko ukorana na Amerika n'Uburayi igihe cyose ushaka gukorana nabwo, ariko Amerika n'Uburayi baguhora gukorana n'Uburusiya. Ku Bushinwa ni ingirakamaro cyane gushakira inyungu zabwo bwite n'ibikenewe mu mutungo kamere w'Abanyafurika bukawukoresha mu nganda zabwo, hanyuma nabwo bugashyigikira iterambere cyane cyane mu kubaka ibikorwa remezo bikenewe cyane muri Afurika. Byakunze kuvugwa ko Ubushinwa bwashutse ibihugu bya Afurika bikishora mu madeni menshi, kandi mu mizo ya mbere Ubushinwa bwatinze kwitabira ingamba mpuzamahanga zo gufasha ibihugu bimwe na bimwe kwishyura amadeni byafashe. Ubushinwa bushinjwa ibintu byinshi ku mugabane wa Afurika, birimo kuba nubwo baza kubaka ibikorwa remezo byinshi, ariko ubwo bwubatse akazi ku myanya yo hejuru bakera bene wabo b'Abashinwa, mu gihe kandi Abashinwa bakomeza kwiyongera mu bikorwa by'ubucuruzi byari bisanzwemo Abanyafurika. Gusa ku bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika ibyo ni ibintu bito cyane. Icyo Abanyafurika bakundira Abashinwa bo nuko biteguye gukorana na buri wese hatitawe ku bya politiki. Nk'ubu irikwa ry'ubutegetsi muri Niger muri Nyakanga 2023 ntibyabujije Ubushinwa gukomeza no kurangiza kubaka umuyoboro wa kilometero 2000 utwara peteroli itavangiye muri Niger iyijyana muri Beni aho iva ikajya ku isoko mpuzamahanga. Nyamara uyu mushinga iyo uza kuba urimo gukorwa n'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi bari kuwuhagarika. Muri Guinea nayo igenzurwa n'igisirikare, ibigo by'Abashinwa byatsindiye isoko rikomeye ryo kubaka umuhanda wa gari ya moshi wa kilometero 600 ugana ku nkombe z'inyanja. Ni umuhanda uzaturuka mu karere ka Simandou, akambere ku isi gafite amabuye y'agaciro menshi akorwamo ibyuma. Uyu ni umuhanda Guinea yari yarabuzemo abaterankunga bo kubaka. Abanyamerika n'Abanyaburayi ntabwo bari kuzatanga iyi nkunga, mu gihe iki gihugu nacyo cyabayemo kudeta kikaba cyoborwa n'abasirikare. Inama ya Afurika n'Ubushinwa mu bihe bitambutse yashyigikiye gahunda yo gutera inkunga ibikorwa remezo muri Afurika, aho yemeje ko miliyari 50 z'amadolari zizifashishwa mu gukora imishinga mu myaka 5 iri imbere. Ubu hari itandukaniro. Iyi nama yashimangiye kwibanda ku isoko ry'ingufu zitangiza ikirere, harimo no gushora imari mu nganda muri Afurika, cyane cyane izi modoka zikoresha amashanyarazi. Ibi ni ingenzi cyane ku mugabane wa Afurika wasigaye inyuma cyane ugereranyije na Aziya mu guteza imbere inganda zikomeye. Inama yemeye gushyigikira izindi gahunda z'ibidukikije, aho Perezida Xi Jinping yemeye gushyigikira imishinga 30 y'amasoko y'ingufu no gufatanya mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi aturuka ku butare bwa uranium.
abagenzuzi n'abandi banyafurika bababazwa n'uko Ubushinwa bumaze imyaka myinshi butwara uranium ya Niger bukajya kuyikoresha mu nganda zabwo za nucleaire, ariko nta na rimwe bwigeze butekereza gutanga amashanyarazi mu bihugu bukorana nabyo. Ubushinwa nabwo bufite uruhare mu gucukura uranium muri Niger, ariko mu bibazo bikomeye by'ikoranabuhanga n'umutekano bijyana n'iyi gahunda ni ugutegereza hakarebwa niba umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa niba ibyo yemeye bizashyirwa mu bikorwa cyangwa niba byari amagambo gusa. Perezida w'Ubushinwa yahamagariye amakompanyi y'Abashinwa kugaruka gukorera ku mugabane wa Afurika kuko ubu noneho icyorezo cya COVID-19 cyarangiye. Kugeza ubu ntabwo biragaragara neza niba izo miliyari 50 z'amadolari Ubushinwa bwemereye Afurika zizakoreshwa. Hari ababibonye nk'inzira Ubushinwa bushaka gukoresha buzamura agaciro k'ifaranga ryabo. Perezida w'Ubushinwa yavuze ko miliyari 29 na miliyoni 600 zizaca mu madeni, naho izindi 9 na miliyoni 9 zigacishwa mu bikorwa bitandukanye. Hari kandi miliyoni 280 z'imfashanyo ya gisirikare n'ibiribwa, ariko ku mugabane wose ayo mafaranga ni make cyane ugereranyije n'ayo mu nzego z'ubukungu. Ntibiramenyekana uko ayo mafaranga azakoreshwa cyangwa niba azakoreshwa mu buryo buzakumira k'ibihugu bimwe na bimwe bisubira mu madeni. Mu myaka 10 kugeza kuri 15 ishize, inguzanyo z'Ubushinwa ku bihugu bya Afurika byifuzaga kubaka ibikorwa remezo zashinjwaga cyane kuba zarasubije mu bibazo by'inguzanyo nyuma y'imyaka igera kuri 20 y'ingamba zo kugabanya imyenda. 2016 wabaye umwaka aho umwenda wageze ku rwego rwo hejuru. Ubushinwa bwatangaje ko bugiye guha Afurika umwenda wa miliyari 30 z'amadolari. Imishinga myinshi y'inguzanyo yatanzwe na banki y'Ubushinwa Exim Bank mu masezerano kenshi yagumye kubibanga, ariko nta gushidikanya ko yari ku rwego rwo hejuru rw'inyungu kurusha inguzanyo zitangwa n'ibigo mpuzamahanga nka IMF, banki y'isi na banki nyafurika itsura amajyambere cyangwa izitangwa n'ibihugu by'Uburayi. Ariko abashyigikiye ingamba z'Ubushinwa basobanura ko ubusanzwe Ubushinwa bwemera gushyigikira imigambi bukemera ibyashoboka byose, mu gihe abandi bafatanyabikorwa baba bashaka gutanga ubwo buryo ku kigero gikenewe. Ibi kandi byasaga n'aho imirimo yagabanijwe, Ubushinwa bushora imari mu bikorwa remezo, ibihugu by'Uburayi n'imiryango mpuzamahanga bigatanga imfashanyo mu nzego z'ubuzima, uburezi, ubumenyi, kubaka inzego za leta, imyigaragambyo, gahunda zo kurwanya ibura ry'ibiribwa no gufasha abaturage kwihagararaho mu gihe bahanganye n'ibibazo nk'ihindagurika ry'ikirere. Nyuma yo kubona ko ibihugu biremerewe no kwishyura amadeni, cyane cyane kubera ingaruka z'ubukungu zatewe n'icyorezo cya COVID-19, itsinda ry'ibihugu 20 bikize ku isi ryashyizeho uburyo bwo guhuza ibihugu kugira ngo bisubire mu masezerano y'izo nguzanyo hagamijwe korohereza ibyo bihugu kwishyura iyo myenda. Ubushinwa bwahise bwishyira hamwe n'ibindi bihugu muri gahunda yo korohereza ibihugu kwishyura mu madeni. Nyamara ariko hari bamwe bumva ko ibyo bitari bihagije. Ubu nyuma y'imyaka myinshi, inama ya FOCAC ihuza Afurika n'Ubushinwa yerekanye ko ibintu bishobora gufata umurongo mushya, nk'uko mu myaka 20 ishize Ubushinwa bwatangiye kugira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo muri Afurika, nyamara abafatanyabikorwa ba kera ba Afurika batarashoboraga kubikora. Ubu nabwo Ubushinwa burashaka gufata iya mbere mu kuba umufatanyabikorwa wa Afurika mu nganda zigezweho n'amasoko y'ingufu adahumanya ikirere ku kigero ibihugu by'Uburayi na Amerika bidashaka cyangwa bidashobora gukora. Mu gihugu by'Uburayi na Amerika bikomeje gushora imari muri Afurika, cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, by'umwihariko mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli, gaz no gushora mu mutekano. Uburusiya bwo bugashimangira umutekano ibihugu byifuza. Ubushinwa bwo bufite icyizere cy'iterambere ry'ubukungu, ariko haracyari kurebwa niba uretse amagambo ya Xi ibi bizagira umusaruro ugaragara mu nzego nshya nk'inganda zishingiye ku bidukikije. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite ijambo mu bucuruzi ku mugabane wa Afurika. Nyuma ya banki y'isi, Ubushinwa ni ubwa kabiri ibihugu bitandukanye birimo Kenya bifitiye umwenda munini. Uyu mwenda wagiye ufatwa mu rwego rwo gutera inkunga imishinga y'ibikorwa remezo muri iki gihugu. Iyi ngingo y'amadeni n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bishingiraho bivuga ko umugabane wa Afurika urimo kugwa mu mutego w'amadeni utazashobora kwishyura, ariko Ubushinwa nabwo ntibwahwemye guhakana ibi bivugwa ko butarimo gushyira Afurika mu madeni.